Thiok vi wala tin episode 4 chena e kwen ne tong jeng chima ne ke thiok ko lela e chok di chok ke chen ke ka lela ke chok diak ku yen da du yelanu yen ka je got ko ka jelao kuma ne ke jaban ke ngo ke ka chola ka o ma kom ka je ni je kom ke ne ke ngolo ye ke ni nyu ku ye chok de ki ne ja kwen ka je lela chok to ke jela chok da na mi ne chok diak ka ja kwen men ka lela kwen chok ka ja kwen ne chok a diak kene ka bi wala tin bu ko ting yo ka kwen de tong jeng na bar kwen namba ya rabi I mean e tong englisi ene numbering ko ka yi aliu na o ka yu lela ke na namba ba te kwen ne kan kwen ke kwen ai jok gweo yen ke abaje yen e zero yen ke gweo ga u e u gweo na bar wan ken ka chol tok ta o ka tok na bar ro ke ra o ro ku jela diak ku ngwan e nga u ana ngwan na bar 5 ke ka chol diech le ba yo ke chol mon jang de ke diech kwa chol mon jang de ke dich ke thio cha gore e dich en ye 5 zaisha dich ku bar de tem ku doro ku bet ku dongwan ku tier ku tok yen ka chan koch ku in bi jalo tier ku ro tier ku diak iten in bi jal episode 5 ba jala yo bin lo rin ke lai ku rin ke diet aba ke ja yo episode 5 ku yen ka bin jalo kin pye yen ka bin ni ke no ya ye chola de ke no ngi ho ye ki inde jok ya agu ti ba jala twen yimo ngorin kwanyo chok ne in our pages Facebook page ku YouTube channel yene David Kobe Multimedia ku du number ba o gat ni email ku na WhatsApp ku hin le ba yupya ku na nan ki yo ke ku nye loy wa ma ke dong ro ama ke chu diet kin gatok ku ka bu corrected kene e kene poj ke poj ko rete chin ka tatin